Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 18. septembra 2017. Máme pred sebou euro-dolár. Fibonacciho pozícia na predaj alebo Fibonacciho level na predaj je na úrovni 1,2112 až 13 a nákup 1,157879. Na DAXe nákup 12468,2, prvý predaj 12619,6, druhý predaj 12664,3 a Libra voči americkému doláru nákup 1,337677, prvý predaj 1,373435 a druhý predaj 1,383738.